Nimena official muri gahunda y'amakuru munyemere dore kuri no nkuru y'akababaro igira iti Rulindo bisi itwaye abantu 52 yarenze umuhanda igwa mu birometero 800 abantu 19 bitaba Imana. Kuri uyu wa kabiri mu karere ka Rulindo mu murenge wa Rusiga ahazwi nko ku Kirenge habereye impanuka ikomeye ya bisi nini ya sosiyete ya International yari itwaye abagenzi 51 yarenze umuhanda icuncumuka ku musozi igera kuri metero 800. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yabwiye Ipfa ko iyo modoka hari abantu bahasize ubuzima ariko hagikorwa igenzurwa ngo umubare umenyekane, mu gihe abari aho impanuka yabereye avuga ko 19 bahise basiga ubuzima. ACP Rutikanga yagize ati impanuka ikomeye ya bisi ikorera ikigo cya International yabereye mu karere ka Rulindo umurenge wa Rusiga yavaga i Kigali yerekeza i Musanze ifite abagenzi 51 na shoferi. Yavuze ko hari abakomeretse bikomeye ariko umubare wabo nawo ukaba utaramenyekana neza. Ati turacyakora iperereza kugira ngo bamenyekane icyateye impanuka ndetse n'imibare y'abaguye mu mpanuka. Amashusho yatangiye gukwirakwizwa ahagana saa 8 z'igicamunsi abaturage bakoze ubutabazi ari nabo batabaje inzego z'umutekano bagaragaza ko ari bwo bwa mbere babonye impanuka ikomeye nk'iyo. Muri ayo mashusho harimo igaragaza imodoka yageze ku kabande itagifite icyo hejuru gusa aho hari hasigaye icyo hasi nacyo cyari gisigayemo intebe ziri hanze. Uko imodoka yibarangura ku musozi abagenzi bagiye basigara ku buryo yageze mu kabande isigariyeho aho ngaho nta muntu n'umwe ukirimo. Tugere tuti Imana yakire mu bayo abangaba bazi zino mpanuka. Reka dukomeze n'amakuru yacu tuyakomereze kuri no nkuru ifite umutwe ugira uti M23 yaciye amarenga yo gufata Bukavu. Ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23 ryatangaje ko niba nta gikozwe leta ya Kinshasa gihagarike urugomo n'ubwicanyi bikorerwa abatuye Bukavu irajya kubohora abaturage. Mu itangazo AFC M23 yasohoye yavuze ko yumvise gutaka ko abaturage ba Bukavu k'ingabo za leta ya FARDC n'abo bafatanya bakomeje gukorera abaturage ibikorwa by'ubugome ariko ntibivugwe birimo n'ubwicanyi ndetse no gusahura imitungo. AFC M23 ivuga ko niba ibi bikorwa bidahagaze nta yandi mahitamo turahita twihutira kujya gutabara abanyekongo. Ivuga ko kurinda abaturage ari inshingano zabo kandi bizeza abantu ko hagiye gukorwa ibishoboka byose ngo umutekano wongere ugaruke Bukavu. M23 ishinja MONUSCO gukwirakwiza amakuru atari ukuri ikayisaba kubihagarika. Bamwe mu batuye umujyi wa Bukavu baheruka kubwira Umuseke ko abayobozi n'abanyamafaranga batangiye guhungisha imiryango yabo mu mujyi wa Bujumbura n'ahandi. Amashuri, amaduka ndetse n'amabanki byarafunze. Umutwe wa M23 wakomeje kugenda wegera umujyi wa Bukavu ndetse amakuru akavuga ko wegereye hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu mu mujyi wa Bukavu. Mu cyumweru gishize nibwo abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC bigaga uko umutekano mu burasirazuba bwa Kongo wagaruka ndetse n'imirwano igahagarara. Yabaye hashize iminsi umutwe wa M23 uhanganye n'ingabo za leta FARDC itangaje agahenge nyuma yo gufata Goma no gushyiraho abayobozi b'uwo mujyi. Mu myanzuro y'iyi nama hanzuwe ko uyu mutwe uzaganira na leta ya Kongo hakurikijwe ibiganiro bya Nairobi na Rwanda byahujwe. Icyakora M23 ivuga ko itazarebera abaturage bicwa ngo ni ukurinda abaturage aricyo bifuza. Reka dukomeze n'amakuru yacu ariko mureke dusoreze kuri no nkuru n'ubundi ifite ahuriye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Afurika y'Epfo yohereje abasirikare bo guha isomo M23. Ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo burashinjwa kohereza izindi ngabo n'ibikoresho bya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'ibanga hagamijwe guha isomo umutwe wa M23. Ni amakuru yahishuwe na Reuters ivuga ko izo ngabo ziri hagati ya 700 na 800 zageze i Lubumbashi aho zigomba kuva zerekeza mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avuga ko Flight Radar 24 yerekana ko indege itwara imizigo ya IL-26
X akarongo 76/08 yakoze ingendo zihuza Lubumbashi na Pretoria hagati ya tariki 30 Mutarama na tariki ya 7 Gashyantare. Iyo ndege ngo yahagurukaga mu birindiro by'ingabo za Afurika y'Epfo zirwanira mu kirere biherereye i Pretoria. Umukozi wo ku kibuga cy'indege cya Lubumbashi, abadiplomate 3 na minisitiri wo mu gihugu cy'akarere bemeje ko iyi ndege yajyanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Reuters itangaza ko yavuganye n'umuvugizi w'ingabo za Afurika y'Epfo avuga ko nta makuru afite y'iyoherezwa ry'abasirikare i Lubumbashi. Uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe yasubije ko atabyemeza cyangwa ngo abihakane. Afurika y'Epfo ifite ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru zifatanya n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya M23 binyuze mu butumwa bw'umuryango wa SADC SAMDRC n'ubw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Rero na hangaha dusoreje amakuru twe twabateguriye, mukomeze mugubwe neza cyane. Tubibutsa kugira ngo mukande subscribe abatarakanda subscribe, hanyuma ibintu bibashe kugenda mu mahoro. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Bye bye.